ngalo ngoku biya ngala komunye mina oyi-1 manga ngiyanipha lo sizwa okay mangabe nama-coins fake phakathi nanoyo coins fake phakathi 1 rand lakhathi lokuphethe nalo coins fake phakathi ngiyabapha lo ubhalise isebenza kanjani yabona into babangane yabona ngicela emhlophe anayo emhlophe ngifuna emhlophe yes lungile mningi faka phakathi la basha thuthu usuku mathathu ayi shanga isithembu silahle kakhulu mina buka into isithembu sami sinjani size njani ubona nazo uvalile ne musenza lezi zinto lezi lokho mawusemalangeni ungakuthinti sizwa uyacuma uyageza ukhanyisa ikhandlela emhlophe but makhandlela lasebenza kimi awu-3 limhlophe libovulile ayakhanya uma ugeza ukhasipula ufake phakathi ugeza if bewufutha la manzi ofuthe ngawo ugeza ngawo sizwana kahle uzwini ngoba semalangeni inhliziyo yakho alimala ubaba wakuhlukumeza wakuthinti lo ngiyekele nje kanje le mali ayiphumi le mali ihlala phakathi le mali uzwile nawe ngithe uyacuma uyageza understand uma ugeza la manzi ofuthe ngawo uphinde ugeze ngawo if ungafunanga ukufutha ufuna kugeza kuphela uyayifaka